plaćate premiju? Plaćam. Redovno. Da li plaćate još neke možda nalaze u bolnici koje radite? Plaćam. Plaćate. Da li vam slike da su bilo? Da ste nazad par zati? Ništa. Hitno sam u sepsela, nisam nego ništa. Da li plaćate pregled kad mi doktora? Plaćam. Sve plaćate, nalaze? Plaćam nalaze sve. Kako ste zadovoljni cijeni s našim zdravstvom? Nikad. Osiguranje imam, ali je to, kako bi rekao, sve malo posloban. Zato što kupuj lijekove, plaćaj sve. Kad vadiš nalaze, daj 20, daj 40, daj ono, usluga nikakva. Plaćamo. Svake godine redom. Svake godine redom. Da li možda bolnicu plaćate još neke dodatne nalaze? Pa, hitno se plaća 15 maraka kad dođeš u hitno. Bez obzira što imaš i pregled. Jeste. Plaćam premiju, zadovoljna sam. Da li plaćate neke nalaze dodatne ili preglede prigode? Plaćam. Ne plaćam jer ne plaćam. Da li ste upoznati s tim da kada plaćate premiju ne trebate plaćati nešto drugo? Nisam. Mi imamo 5 doktora koji su u opštinskom vijeću. Znači, taj dan kad je sjednica opštinskog vijeća, taj dan trebalo zatvoriti 5 ordinacija. Imamo hrvatsko osiguranje od čovjeka tako da baš i to čim ja to nešto otplatim, ono se dalo u Hrvatsku i to njemu ne refundiraju. Sad sam dao za ultrazvuk. To sam napravio početkom 10. mjeseca. Dobio sam da to odradim 7. februara, iduće godine. To nema nikak. Znači, treba bi znati unaprijed pola godine, hoće li se zaboliti ili neće, ili ti nešto treba ili ne treba. Da li plaćate premiju? Plaćam, svake godine redovno. Svake godine redom. Da li plaćate pregled u bolnicu još neke možda stvari, pa nalaze, preglede? Pa neke nalaze ove malo veće, kad sve radim plaćam, ove manje ne. Ne, da li plaćate preglede kod doktora? Ne plaćam. Ne plaćate, ne. Kako ste zadovoljni cijeni s našim zdravstvom? Pa fino. Dobro, nije loše.